गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। याद কৈ আছে ঈশ্বৰে নিজৰ পুত্ৰক আমাৰ কাৰণে পঠাইছে যাতে তেওঁ ব্যৱস্থাত থাকি কেনে আমি যি ব্যৱস্থাৰ অধীনৰ মানুহ হয় আমাক ব্যৱস্থাৰ পৰা ওলাব পাৰে আৰু আমাক লেপালক পুত্ৰ হোৱাৰ অধিকাৰ দিব পাৰে। আৰু লেপালক পুত্ৰ হোৱাৰ অধিকাৰ যেতিয়া আমি পাই যাওঁ তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মাই আমাৰ ভিতৰত মোহৰ মাৰে। তাতে সেই ঈশ্বৰৰ আত্মাই পবিত্ৰ আত্মাই কি কৰে, হে আব্বা হে পিতা বুলি আমাক ক'বলৈ শিকায়। मथी अध्याय 1 और 21 पद पढ़ें। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमी व्यवस्थार अधीनत बंध हो आछो और आमार हेई व्यवस्थाय आमाक पापर विषय जनाइছে और प्रभु যীশুৱে কি কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা আমাক ওলাই দিছে। ওলাই কেনে তেওঁৰ আত্মাৰে আমাক সম্পূৰ্ণ কৰি কেনে তেওঁৰ আত্মাৰে আমাক পূৰ্ণ কৰিছে। তেওঁৰ আত্মা আমাৰ ওপৰত দি দিছে, আমাক তেওঁৰ আত্মা বাকি কেনে সেই আত্মাৰ যোগেৰে আমাক কি মাতিব শিকাইছে, হে আব্বা হে পিতা। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰভুত আনন্দ কৰিব লাগে। প্ৰভুৰ যে জন্ম হৈছে সেইটোক আমি আনন্দ কৰিব লাগে। কিয় আনন্দ কৰিব লাগে? কাৰণ স্বৰ্গদূতে আনন্দ কৰিছিলে। लूका 2:10 लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। तार कारण आम आनंद करब लगे। मसीह प्रभु है, उद्धारकर्ता है। आमाक आमी जी विधानर अधीनत बंध हो आछिलो, जी पापर अधीनत बंध हो आछिलो, जी आमी सम्पूर्णक आमाक बांधि राखिছিলে, সেই बंधনৰ পৰা मुक्त কৰি কেনে आमाक लेपालक पुत्र बनाই লৈছে। तार कारण आमी आनंद करब लगे जे प्रभु आमार কাৰণে আহিছে। তেওঁ শৰীৰত জন্ম লৈছে, ক্ৰুচত তেওঁক দিয়া হৈছে, কবৰত ৰখা হৈছে, 3 দিন পিছত पवित्र आत्मार जोगेरे जी उठिছে और तेও पुनर एबार आहि आछे और जिमाने तेওক বিশ্বাস करे সেই সকলোকে तेও अनंत जीवन দিব।